God, our loving Father, we invoke your blessing upon each one of us as we begin the celebration of the Golden Jubilee and the priestly ordination of 4 deacons. May all these programs and all of us present here be blessed in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, Reverend Father Francis Ngainami, Parish Priest, Holy Cross Parish Paibung, for your kind presence and this beautiful evening for the times of program installation and lighting of flame. Once again, thank you, Reverend Father Francis Ngainami. Joy don't tay lo tako khai su le khe. Joy don't dai su le loser. Ito we low so ji welcome sound high. Tao we hinu kai le loser. Ito we host church. Ito local church Paibung Colin Holy Cross Church hinu kai su le. Pi mai to no tay le pa pu le zo ka lo le. Host Church Metano Lo Sui Lo Somo Zove Him
Listener request sepuai, itawi staging white chairs tawi hai. Former PNCM executive meta, pahacere no listener taprabupiu ina hai. Kopo na bue. Former PNCM executives.
tralo shire ito PNCM Golden Jubilee vì nó hi she Poumai tao nữa lâu hai sẽ đắt từ ra nữa ito delegates matter phê Golden Jubilee nó lại ta về matter phê so lâu avi cora avi hay nữa sẽ tao sẽ lo số pi van tralo shire ra mà pan được shapi so so cho xin này hi trâu sẽ lại shire lo số ít chỉ bảo avi you phải bảo in CPU alia tralo bao nhà CP hay thao nó CP lại nữa Dr. D.S. Bonnie Bernard Convener Program Organizing Committee hay là tili phải biết lại nó sẽ đào bơi nó ra như nó tập ra tili phải biết Tralo moderator Jubilee Vano. Ajo, Golden Jubilee Program Organizing Committee member thao ye Poumai Naga Kettlemem PNCM Executive member thao tabu lo buju Lilimam Titi Sir Law Sir Boy Reverend Father Matiti Reverend Sister Matiti Kitikis Mai Hello no Boom Titi Yet Tabu Lo Buju Ito Lilumai Map So Titi Sir Jesus Christa Gino welcome so boy Azu ito we ha khoni hana ha this show yi we show yi ito shui vu do ya le that's no do ito PNCM pa musu pa bi mu po ram ngau Golden Jubilee pai ni le yes so ito PNCM no mo po rati hai mo po hi no Sessional Congress ya no ni bue yes so mo po thada ko mo po ha thano ni bue ye them na ko mo po mo de mo ngau ta tulu sa ta ni bui Sessional Congress ina ha một phong cam ngô bảy nhẹ số cho nên là số Silver Jubilee câu khai đấy sắp biết sao nung cái tàu thì Poumai đi nung brother me atso pai ajovu father kale so you know father me tàu số lẽ so the first time in the history of Poumai Kettlemem yes it is ha vô đó pu là mọi tàu free so you know has a visually như lệ so đâu mà tê thì nu hay vu lôi lê lô mà nó tu mà tê thì hay vu lu như hay vu lò nu part for job bu mà tê thì giờ para mà nó sapi lu theo ya no mà suy giờ bom ngô bơi. This evening, I'm privileged to stand here on behalf of Golden Jubilee Celebration Committee and on behalf of the Poumai Naga Kettlemem executives. Welcome each and everyone gathered here this evening. This is a historic celebration of Poumai Naga member because this is the first
ever the Poumai Catholic members is celebrating such a mega event. Why? Because why is history? Because it's a 50th year of PNCM existence, Golden Jubilee. So we are celebrating for that. And we also celebrating at the same time, we celebrate Sessional Congress in the beginning every year, and followed by 2 years gap, then followed by 4 years. That way comes to 25th year. So this is also falls into Silver Jubilee. Over and above, we are blessed that 4 of our brothers going to be ordained tomorrow, on 15, on the Jubilee day. So we are so much blessed by our Heavenly Father. I'm sure all who have come here to participate, to partake in this celebration will be richly blessed by our Heavenly Father. Once again, I welcome each and every faithfuls into this historic celebration. Thank you all. Kaloshure, Zukwa Biji Ito, Golden Jubilee Convener, Dr. D.S. Bune Bennett nu, Soptoswa, ye Asashuji Chipo Henanu, Poumai Naga Catholic, my me, the his, Asaji Chipo Henanu, Pin a possible Vazano, near Kaloshure. Jo Itonu, Hete Takuleke, Itonus, low of Vihana Kaileshe, Tomahini Kaila Luza. PNCM artist mai to hinu kaile PNCM artist mai to ni mai to station ha open so pikhati boy ni mai to tile hai papul police kalole Hello, check.
Salary. Ito man sơ bakali sơ to sơ PNCM artist metanu sơ dot từ ra arita vita at to sơ biwanu man sơ bom pa ye tla she tolerate PNCM artist ramai panu shapi thieso so jo ito vi PNCM Golden Jubilee 25th Seasonal General Congress alia priestly ordination vi no vi chipao of vi asayu chi alia ito vi souvenir hai thon release pilai na chipao of vi pawiban release pir hai Reverend Sister Marina Kuru PDDM pious disciple of Divine Master Sister Reverend Sister nina sada buena lishena tabrati lefepio Li dini power bue ngai section hai I hai ran so da moi mai ku mai ji thu bai di bai ni I to wi shi hai ve de lo te ni ra mai ka lo bo lo shi da su ni di jo I to po rangu hai ra mai ni le shi bai ni I to Poumai hi zi has my my tolu carry. Digo father my sister my hero. Father my sister my tolu carry. They do near Ramai Kalu Boloke. And digo ni to his sa ni golden jubilee ini power survey. Ini pore kavle. Tralore sister yene lishie na ito bi Golden Jubilee ala 25th Seasonal General Conference kam priestly ordination bi souvenir hai release pyo release tilegi hai lishie na ito bi PNCM bi president ala program organizing committee bi convener ni hai lishie na tak release ke kopyo and first copy souvenir bi first copy hai release buyu Reverend Sister Marina Kuru First copy hai Reverend Sister Marina Kuru in the Lisian itabi souvenir hai fepio. Second he hai Reverend Father Taiko Simon MSFS Dibrugarh Province Assam itabi the inaugural session with speaker Hanaras souvenir second copy hai pisula.
Tralore, Sister Reverend Sister Marina Kuru, Nino Itawin movie, Chipo Avi, Alia Assassin, Souvenir release Pivano, Tralore in and Hipawe, Alia Reverend Father Taiko Simon, Nina Assassin, Nishishan, Souvenir, Exception, Tralore. Imshin Trosulache. Tại ta la bùi tỷ lệ hi, ít đầu PNCM mà ra xuất hiện nữa. Catholic fake amle made our xuất sa nữa avasa copy mà tao former presidents and secretaries mà tao ra ha, so trâu ra ha ngó le. Thao nữa sa xuất hiện bị lệ nữa, you know silo member souvenir committee, nên nữa sẽ đào bùi nữa, ta phải ít đầu former presidents, elect secretaries, PNCM matter honored to be no trouble. Ai, tralo shire moderator, and then ju telepiva suno, ale moderator na popure, ju yitao, talatari tilihi, yitao PNCM sa sotipuya, buri meto, pumeto zumtrua, pumeto honors and isole, so ju, mushe, is to popure lusa, talatari president, super buri meton cofipo, it is a pumeto. Mai toli he, jito kya sabuma, talatari, mai toli bure, pumeto, chini trimai, it is a tifuzera mai, tavi lobu metonu, coffee peri pumeto here pomsue. It is a jujito, talatari, president, alas secretary metoe, some true honors he, ju, zito, some true buri, Reverend Father Taiko Simon, Jojitovi, Chipovi, Pongopular buri, jito. Father no pa Philip is a trailer. May I invite Reverend Father Taiko Simon, MSFS, Dibrugarh Province, Assam, to come and kindly hand over the token. Raika, Date Torfer, Tungam, Date Torfer, Tungam. Aju, jito talatari President Allah Secretary metoe token pulihin so jito samthuluwe abri Father Philip Ray Chaplain PNCM hana pama Philip ni sole sono Father nenujum jatapa jito talatari President Secretary metoe samthua napulihin ni Philip jatalorile jo jito mshehi to ni sole jito talatari tilihi PNCM sa satipuya buri president mai taw nupirai ni sulai sono chu president mai taw ji chopa pare lesa jo president no velu lo more shiriba tala puwi chitaramai atisa tifuzara mai no tapafi pura pomso bui sono raika ito date torfer tungam date torfer tungam.
Today, Mushina Hino, next TH Salono Dominate. TH Salono Dominic Liai. TH Salono Dominic Liai. Atin, Mushina Hi, PT Ngopuni. PT Ngopuni, Purul Akupa. PT Ngopuni, Purul Akupa. Ate Mushina Hino, Ngopuna Francis Tungam. Ngopuna Francis Tungam. Next, Ngopuna Francis Tungam. Ate next, NG Dana Purul Akupa. NG Dana Purul Akupa. NG Dana Purul Akupa. Ate Mushina Hino, Yam as Hene Henry Purul Atomba. Yam as Hene Henry Purul Atomba. Sote Mushina Hino, Sheko Henry Tunjoy. Sheko Henry Tunjoy. Sheko Henry Tunjoy. Sote Mushina Hi Chojito, Secretary Smite Pidani Sule. Mushina Hino, CLTO Matthew Oinam Hill. CLTO Matthew Oinam Hill. CLTO Matthew Oinam Hill. Then next Nahino, Yas Ngopuna Purul Akupa. Yas Ngopuna Purul Akupa. Yas Ngopuna Purul Akupa. Tate Mushina Hino, Dapya Puba. Dapya Puba. Dapya Puba. At the next Nahino, PT Ngaile Purul Akupa. PT Ngaile Purul Akupa. At the next Nahino, KK Wiko Dominic Maiba. KK Wiko Dominic Maiba. KK Wiko Dominic Maiba. Then next Nahino, Theo Daniel Oinam Hill. Theo Daniel Oinam Hill. Theo Daniel Oinam Hill. Tate Mushina Hino, TH Kolu Aloysius Paibun Kulen. TH Kolu Aloysius Paibun Kulen. Then next Nahino, NG Panna Peter Upper Koide. NG Panna Peter Upper Koide. NG Panna Peter Upper Koide. Ate Mushina Hino, Shupuna Michael Lakamai. Shupuna Michael Lakamai.
Shrupuna Michael Lakamai. Chú vì bây giờ chuyện mà bùi mai tàu với chuyện lúc bùi mai tàu đi tàu anh nói chuyện bùi ní số lấy ai thì sao đi tàu mai tàu tàu về lò bùi mai tàu nó confused tàu bùi lấy mai tàu liu bùi mồi đã vào nụ sar bùi lấy đi tàu mai tàu liu hay đi tàu founders mai tàu liu hay đi tàu vì golden jubilee vì patron hi lò bùi thì sao vậy đi tàu bùi mai tàu khá hay honor suma ko jubilee day neno honor su pui belere rehino ito mai to li he puilo mure somano manataralia leima puiso muchu puima so ito pu mai to kha khai ji ku pala mova sono ito ko anachino pui belere re PNCM with former president secretary ji ku pa mure mai to anachim pui belere mai so pe nahi pom so boy asote achu ko lavuchino mai chita puta puile boy sa ji tikam cha cha pui pani so belai sa ne ji ku ba pare lo sa jo mai atha po ko February ji shapa ma de hia pom choi achu ito mu shene hino Reverend Sister Apollina Carbeta, Assistant Superior Holy Cross Convent Paibun Kulen. Reverend Sister Apollina Carbeta, Assistant Superior Holy Cross Convent Paibun Kulen. So the next na next ito some cholover ito Paibun Kulen with Chief Village Chief Saloni ito some cholover Paibun Kulen with Village Chief Saloni. Buitil mo pare, ete machine hino, jito kola convener, kola convener, Mr. R.P. Kojon, Mr. R.P. Kojon. Kola Convener Mr. R.P. Kojon. Wait mo pare. Ete mission hino co-convener Mr. S. Damuska Dominic. Mr. S. Damuska Dominic co-convener. Wait mo pare. Ete mission hino. Next, J.P. Solomon, Secretary, Kola. J.P. Solomon's Secretary, Kola. So, the Mushina hino, M.Y. Sosa, Catechist, Kola Committee, M.Y. Sosa Catechist Kola Committee. So the machine hino, jito some cholover Mr. L. Sunny, Chairman Paibun Kulen. Mr. L. Sunny, Chairman Paibun Kulen.
Về tiêu mô phare, thế thì một chuyện này hino, Mr. P. Kennedy, Mr. P. Kennedy, Secretary, Paibun Kulen, Secretary, Paibun Kulen, Village Secretary, Paibun Kulen. Tralore, với chế mô phare sơ. Với phê là mô mai tỏ na no với ní số bê lệ cho nên chú tùy lệ phê là hẹn nó khá bè tralore. Có lô sure ito ja tsu kwa bju jino sailo Souvenir committee member ninu Poumai Naga Catholic me thâu ta hana ha pu việt đau thủ bùi bju Arise bùi bju president secretary mai to chứ phải to no thâu ta hana pu việt đau thủ bùi dấu tích thì hay ito no muye no Golden Jubilee asa no bure sơ tây li hizo ninu pito lishiji hana ha pu pa shi ngau pu ju giờ khu bùi hana so ngau bùi vanu ni kolo pa bùi alero ninu mai to li hizo nata la ninu lishi sho bju hana ha so ngau bùi vanu ni kolo pa nu bùi jo ito no sho hi ta ko le ke ito no gospel pa avi hana kai le ke thom hi nu kai le du zo Saint Peter Church Paibun Kono mai hi nu kai le Saint Peter Church Paibun Kono so da bulu giờ ni mai tai lo he pu pa pu li giờ ka lo le Hello.
trao lo shira Saint Peter Church Paibung Kuno Poumai ni la tao nơ sadot từ ra nơ pra pai ko ra vi lo ai tha a thật to nơ ít to Jubilee so ve lo sepin trao lo ra mai pan nơ shapi seo chúa ít to nam sui fi ra ju mi si so yu ala trao lo re yi vi ja ngao ra ha you know silo member Souvenir committee so tile pipu na bue ata kai ko telepepo boy mare ale mai to li pe pa lo chem re mu li lo che pu mai to zu phi a ro ta ta a ro pu so ri pu mai to here right no ri koi so e san chu ni to mai a to li pe lo chem re bu re san chu ji to ji ku pa pe lo sa zu pu mai to ta ko telepepo a te sa ji to convener Dr. Boni hana pama pui ni solution ji to ta khai Dr. Boni puno tapa fela pu tra lo rile ra ka sa chu ji to jo Reverend Father Francis nganin mi Parish Priest Holy Cross Parish Paibun Kulen. May I have the honor to invite Reverend Father Francis nganin mi Parish Priest Holy Cross Parish Paibun Kulen to come and receive a tokens of love from our convener. Hati mishina hino ito zum Chuluvabri Reverend Father Dale Joseph Parish Priest St. George Parish Moray. Reverend Father Dale Joseph Parish Priest St. George Parish Moray. ito nơ tin cao bu kai shi ma ba phara asa sa nya che Facebook ki mam sem bam phala che Hati next ito zum Chuluvabri Reverend Sister Mary Nakuru Jojito we Souvenir release upabri Reverend Sister Mary Nakuru puatako nakote tilife buzo tralorile Sade mushena hino jo jitawe program hi sa sotepuaburi hi rano Mr. Trollerai Mr. Trollerai Aisate Mushinahino Miss Mary Rose Asanai Tralore jito presentation with the lefela heno khabe tralore sir juno sailo ino tilim chasa no ta prophet ra no yum singoi ala tralo vitile he fi wan tralore jo mtso li hi trola se ida no PNCM Golden Jubilee ha dai chi bi hino ve azza boy ina ha ida no vun jo no Kwe bu na tile hito ra. So no, juvu PNCM the Golden Jubilee ala 25th Sessional General Congress kam priestly ordination vi chip bi hai. Heaven ve adzave ya papi aro hai. Reverend Father Thaiko Simon MSFS Dibrugarh Province Assam. Father ito mam so hai. Ni chipa avitrile ya na holo hala bu shebuma hai Jubilee holy na ve adzot thai ra na bure ni tile se da boi na ta ko ita hi chi avina so pa ngopi ina ha khove
wish you go na you go ke a little the sa you golden jubilee we new in tao hin so in so be kai su ning in so pu you ramai the color boy ye te le wish you pu you was nu so ko bu you just so PNCM president a little Father Francis Paris Priest Holy Cross Paibung a little Tavilo Biju in a Lucy Biju Poumai Catholics Maito in a new house a color boy that's one to you ye had the Koyubu Ali Poyuani in those color poppy ye you have Honey large you have Chipoli, Popio, you, Yawi, Itawi, Golden Jubilee, we had Chipowi, Chim Hana, Popio, the Povani in the color boy. That will revive and rejoice in the Lord. So, are we Chokailu new, Ramahinu, Lassa below, do you with Chipohinu in the Jupo Sule? So, Hanawi, meaning Hana, the Alihini Poluju. Count your blessings and name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Ramani boy, inu nito hizu nito lo hizu. She told to you little to pule a little chuni suka yevene little pule in the palale. This Ramani ito hizu pongo bibi. So the way came ahead. Let till she you my hide the little. Sabe a very ye baby. She to she bay. She to allow she be. Souvenir. Put God first in your life. The world will be a better place. They show you nati. The pohini bu paki. The pohi deni na you paki. Na hai na kuret le na hai kayu na ti hai kayu vidawi dai suni kage tiluzu pipi pohi bimuki hai na hai washoni bibe de pohi bimuki le na hai washoni to sho face be ngocheni na hai de pohi ni be ane na kuyu ki hai na ti kai dai suni tiluzu the climate is not in favor. Tay kai kau yu the dipong ku yu hai na ti huna doni wa mo wa ni ka yu albe ito ni sube pomai ki hin ru de khat yu home sweet home dinin we yu ki di to ni we yu ki di so ko di be ki ka le wa hi hai de le wish shu yu be de son de le sa yu kau na yu be ma ha la ni Pomai ki his recaive the bay, Pilopa Budamro, Pomai ki his Duni Velasa de Kobe. That's only to you. The sheep in Oluwani, Nemashara Sarai, Netimoy, Kikalava, my Perosavani, Mahalani, Kilo Dakaven the bay. St. Paul name, Philippians the Mahin Rujuvi, chapter Adai, verses 4 to 9. That is Poget little. Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. Hana lus hayu hana dilizo. Nele doni lus hamoy, koli moy, potolewini moy. St. Paul ne dadi Paul dilizo. Tai sana lus halo to you in pini popiheti. In all the circumstances. Savani, lus sabu you had dilizo. Wait the hero, shoot the hero, Nelis Hachi. St. Paul ni, Philippians Samahi Chitika Grud, let's hallow the pot, the Teleka down a pinny rural, the Puhad jail him bimuki. Pinny jail him bu, the hero, pinny chitteron in my swing, pinny lishi, bu, community my tongue, he's a rupic hatty bay. In jail him bu numero. He had the sabera to you. That's when the Ramai Ahim Bay, the one. Vero
shiro televikiro teleshibukiro lusani ramaini hello jiwi St. Paul ni piwin nada hini popukati Nelson Mandela, the former president of South Africa, pi hai desu ni dil jail hi swaha kamani pi the jail hi pokai ne gu thupi pi hu pa phaki pokai ne gu jelu ni pi hu pa phaki swaha kamai to ni dadi cho dil na hana ko vu ma ye be ngo bala re jail hi ni na hana ko Dali tiny public, you half dead. Puhana go the Jew to Hana la coin ali yet and all it, and put a cujue, jail hini, hupa yupaki. Ani, the yupa papaki, Nelson Mandela ni. Honani, Pukane go jail him butelehini. Pin a top time on such oni, Kakila ipela paloza, ye hupa utate, ye kaki amadon vasule, the pin a chopaki. Cholo ni pi hai wish show you leden the way ni pi ni jail hini ngo pa lo yu tung da wei dasu na di lu pi hai pok kai na ko jail hini zi jo po ni wasule di jo e swa ka ma do ni pi no jo zu pi hai pok kai na ko bi go pi hai wo ye bi ni wo ma le ye bi ni khoi na le ye bi ngo pa shi le di jo be so ni in lo che he might have spent all those years with the Lord. Ramait power ka shoyu khuk shoyu imahin sungawe jo next topic hini into hi popin usually why we have taken this theme revise and rejoice in the Lord desune yu ito chipohana yu ito ni pulo ni yawi to PNCM hi educative members matoni I po yu chi na po yu ito desun pulo di topic hi into li phano usually history of PNCM ito ni Poumai Naga ketlma wi ito ni ko sepu be ko hanaza nada hini chupu ko tulai de ka ki wan sert li to Psalm 85 hini popu yu ka di popu ge di in to hin the popule ito te de wi yu Dao di lu te di Israel na ma wi te di boy yu ito pomo te di hini ramani ka ki popu ge di in to hin po ser nun boy be Psalm 85 o ramai nenu ito te di zo happy nenu ni te di mai to zo so lo sapwe ne wi ava zo di hana hin pa ku loi so the new nenu lak kha ju hana pu zo ito tu na ma hin pe khai so你为有位子，一到人不帮我标，开了不有资了的一档图标，你弄啊位子一到对的不开店，一到对的还多呢，系统系有所不来。那是比如，因为那是比如啊不买，给这里买没到，一到对的hin rồi government win hin what suy mà à lâu suy bự rồi. Medical line hini hospital ko ni doctor suju nurse ama lausu bure defense sipai suju police ma lausu bure bidu biu zese biu ma lausu bure company ko ni hova su ma lausu be ali sote mo ni religious rava suju mai sister mai father mai lausu be ida chu tele hi Father my kio bedle ida chu apahi in don po it Father my shir dai go bire down de li to my shir cha go bile Sister my kai ro rangu su go be sahai ramabi shitu ido te din pi khai ti rama ka lo be cho ito ni ka ki ni ito wi history hai golden jubilee no yu hai te thi li yu ni te po rangu hai ka ki puta ge di don jos chi desu ni ka ki chot le ito ha se chi ramane ha yu ku di ito ha pu yu hai yu te ito no no yu hai rama da cha mo visa ito rama da cha mo ito ha pu sa ito se chi what God has done for us in the past. If you don't know, then how you will expect God something great in the future? Ramane ito ya ki rakia ki supui tipi to search mo digo ito le takula yu du hai ito semai ramane ka yu hapai ti yu ito ne sebe
The previous generation history will reflect now and the future. Israel na mai bi story hini ko ni sebe Ramaining Israel na mai Egypt hini Moses hi popeni Moses ni du shuju re ye red cross red sea ye hena the put la pe ni pito hai Ramani promise ga du dei bin po ba khai ti ye Jews iton sebe be so ni yu te the Jews ta mai ali to Christian ma to ni nu hana zu juku tiro iton nu pu nu ana nu pu be Passover ta cho pa yu nu de ni Ramani ha yu ku te so pu khai ti yu lo shi pu khai ti yu ti pi iton se chi nostalgia di to swala ali por be like da so ti lo right in so khai ti pi da zelo ni so no yu right in ko le bu ta chi po ali sa wa ha ta ko le cho ni sa bu no yu right ki we do ni we cho lo ni te sa ni te ha no yu we ha iton se khai di be Israel na mani Ramani ha yu ku te ha pe ti yu zo cho po ni pi to ni ju ku ti ro ga chi po re ni no ye be ni ne i ro we parai ito Christian hai ka ki Catholic so puta ti yu ju leaders ma do ni ha yu ku te ku le Ramai we wa cha hai ni so pu yi wa ni ju ku te ito hai so lu re ti yu hai ito we ko right ki we ko ito ni cho lo ni le shi ni Ramani hai ku yu le shi ti pi ito ni cho pu so ji Psalm 51 hin da di po le King David we David da ju pi ne ma su te go David had le Ramayan duwa pue ane pini maso yu teko pini Ramayan dai khologe dipi ito hai sechi Ramai ine ni hiza maso re ye yu vya pue ni we lish tu shu yu vya hin lo ne ye khai pue amale khoshi pue e pima velo ali so timoni awe zele hai ju zedeni wider than snow zidni pang kani ahipa allahipa velolo diali ye hai shi to ti yu lo to ku so pyo shi to ti yu lo to pyo alisa timoni ima arako hana pang wi chu yu hlo di David ni bo sui pu ni ma so te ko asa te timoni nenu ye rako pu yi pu hai ahipu ta pu kai so ti yu David ni jipos alisoi restore to me the joy of your salvation and conform me with an unsurpassed spirit. He pobi devini koyu. Ibman in Jaivan and Dodo Sulure, Ramai, Judle, Avil Hapio, Atang, Avil Hai, in a Pochole, am ne Hopio, in the co of with the Pole, you, David ni, Rama will Lishivi, Pune Maso Bidamoro, Ramani Puha, you could Lishibi Jodoni, Pune Makolo, you, Alessa Timony, Ramani Pune, the Hapo with Dobe. Two point Sabine is how is my relation with God? Inu Ramahi Kayukute Ramahi in a Haikoro Rama Ahakaki Hero to you in the Pajon you ali tonin. People are away from the Lord and the church attendance was extremely poor. Though the Lehid it Lahi Shwebe Takula Kaki later had Ramahin Dule Takuyu. Sure, either church service you Sunday Kugro, either my Vepokemore, Machile Taju, the Tetayu Televe. Savani, Maha Dule Kubre, Maro Chexukemore, Hayukude, my Masure, Hayukute, in Somarkute, it Hayukemore. Most people live without God. It on my Popoloning, Ramahani, Humbibre, the legend of the Lentism. Spirituality is almost forgotten. Ramaya Hayu Chipo, Vajipo you, Alessa Timoni, Ramaya Hailati Chipo Hai, Vasu Hai to Hai, Naihori. Creation has replaced the Creator. The Poumai Ramani Supi Napuni, Ramai Sulu, Ramai Puni, Idon Naita, you televe dobe. To Shanani, Ramai Vitare, Ramachakopu, Idon Naihori. Life becomes meaningless. Ne ahi ito hai vamoju lop vyaju vedaube. Voice pe hai ito hi cho veju no vyaju vedaube.
아니 스게 비담로 네로 이로 르클니 가오나주 본네 라마이드 본네 스와니 이동니 각기니 라마히즈 하이필레케 디와니 이따위 하이 토픽 하나 이동니 뿌이뿌이베 Revival is a word that comes from the Latin to live again. Revive, to renew. Revival, đi đâu chưa? Lê với dễ bên hơn là mồ nè, hơn pin người du vi du ít chỉ bảo hana là ít về hana. Đại số này thì là ít hi, bảo mai nè complacency. Tại đi phô nè vả hơn là vani, thâu sana vani, bảo mai bị phô vui vani, số này về đầu mò vani, ít họ ra mai ngay bể. Sau vani chúa, ra mai ngay mò rồi nè, ít nè các cái nè số chi cái thì in tao hi là bảo ngon nó lipi. We need spiritual renewal from daikini kaloni to you uncommitted life. Ito ni ramai the luchebe ani ito masani ramai ini luchia to you surrender pe khomoi. Kai ni kai pi moi kai ni rang pi be ito ni uncommitted life. We are only committed to our petty jobs but not to God. Ramai ito ni ao thì bị khủng mê, ít tông nahi, ít tông vasu tahi có bồi bề, unbent knees, ramai pahi ít tông khủng khơi này bảo hiu tây lệ về đầu bề, unread Bible, thì Bible cụ thể phụ hi này ít tông hay tây lệ bảo hưng phụ bề, unconfessed sin, má cụ thể bảo bảo môn này ít tông tây lệ bảo hưng bề, ít tông này các cái má bảo bảo thì là ít tông hi phàm ju ali. How do we confess our sins? We only confess that we are sinners, but we don't confess our sins. Do you don't keep only? Ito Christian matchusuni Catholic maito. Ito mapapa ni kwe, I mama be, I jiba pe de pokai de mahalani. Ani ine sumapi ito hai ramay potamoi. We only confess that we are sinners. We don't confess our sins. Then unforgiving spirit, my copy money Christians who you. That's when the Ramani boy, Nene my capilani, Nevi Ramaro ne capilla do di chipon popgati. In a good lipono you ali. My ahai, come so you my ahai, which show you best friends, my heiser, which show you come so be, Toro to yo, Tara ta yo, Vasu yo ne be. Net it li pu has a zalore. Zaloni. So the good pu has a chakamore, mali chakamoni, po a lausukube. Tetelehinium, Kamamali the sushi lure. Sushi lone pu so she soloni, pu had telet the lehi kopaki. Pu Japani, boy, achana, near the kamana zalore, and the kamapun honor. Ne hona hi makulu ni te di phau tala mo ko ni ra ko shim le mo ma de bege ho pichap de chizulu ni hona ni kupu ve ho akhamna de kupu phaki pi hai be dau phaki so pu ni boy akhamna re ini ne ma khai pe re di yu saban pi hai de lus salo ne ma hai ne bas lo ni tara yu te le be dau bi jo khamai puna ki de ta pa pu mo de pi ki khu ta la mo de Sobuni, you come up in a cupobe. A commoner, ne Kaloi in each dolly powder to you. When I Kalopaki, that the powder, a commoner, so in way more to go a cheap op in our cheap op high eddy out in sorry. Chipare, either so in a velore to go to in a cheap op high, but we tell them to you. Christian Mali, it or high take a bay. Mark happy comoni, condition in you, Mark happy you be the way. Savani, Mali, Mark happy the Wisipani, so roho, someone be girl in my hair, Mark happy cheer. Unpaid tithes. It on my tole high, Christian my so you might high to high, church in tithes with the my Tolo to with them, Toshana ngop with them, Puvetomo. Ba Pupamoni, Bahin lek ba lekhain to allow to be, George give you
church free program suro hai ito mai ramai pin mo yibe ramai dilu ninangi awinangi depamoi ramai dilu bukai dibe and God wants you to pay the tax to the church. That's what God loves a cheerful giver with him. That's what the Raman that's what it only tithes pay darkage din to post ali church in tithes tomorrow ito church so do lo church in tithes tomorrow ito vya homa sukalo hoy suwane Ramani nene thu shanangau phaki ramaro expect sue nero church in pu tithe to you alisiti moni church sukaju alisin pichi po puma sodu pare doni Ramani nero tithes to you hai Ramani depai nene tithes to mo phaki church in pu tithes to you ne dasu ni somoge because of your lack of faith you nene Ramai luchi mawani inu Ramai police Ramani ye populate people luchi mawani ne inu batheba moni bibai swani ito hana somure dikul Ramani ito hi shi hapoyu halai ito Bible hin pikhati a poor widow to my man not my na my mali church or temple hin puve popoy tai chuche di put offering chuche di sebi pi had le to ha yimai pi de shana coins a hai the bai dire de puve thue di don sebu Bible hin ni jo ini popoy hupai so ni to hin pongon no yali pi ni church hin puve thopa ki popoy tse dai chola sa di in do hin pon no bi ra kai su ni popoy ni puku thopa ki popoy tse hin dai vele di lo I hai tukhale mori di popo tsuhin verakale dai sune tu yu I hai tu ha yu no ti ma ali be ini paire di ko ya ahya hare di wani thule mo di tsu ra ka yu tsu chu pi ha ali a hai pi do ni ini thodam ro ali thubale ali ahin khale di yu dai sune tu lo ido hana thore di ko Nako ivayu awe to shopi hai pudala mo shedini I will put one coin and I will keep it one for me ti popani tse ali put you a hai we put you point as sepuni popani raj ramain churu de I put kobale nene ramani I put be I put koni ramani I put shile di popani totally surrender popani look to you ina hagi pire di ko rama I put khale di pin chu you te tele hatani ito ni ve golden jubilee na tele hin da jul ya amasha ramahin lu chiyu tele hin ini thu shanangau phaki ramai iro aja pule di chu pulu ito hai vi pulu se di in lu chebe an so timoni takule church lo ho church mai to ne monglu se di in lu chebe so godless experience you ramai hane ito te depo hai Papo popolani ahi nihi ito rama kage toget le rama hane toberai. Dakin rekapit le Matthew chapter 15 verse 18 repikati chipoha ito kelo dakare. These people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. Pito neni ie poshobe pito le tu pito le ahin duk jedu tare di chipoha ni popebi. Now unless we revive Unless we renew or reconcile with God, our generation will not serve God. Ito ni yut hada bimato, tepumato, paipumato, theodore tubekimatore. Ito ni ramahi yo hele more tikudu. Dosho daune takule tailero ito hile tau nama kuder rama hele moi. Nene hai more le mahala hele moyu rama khamasul moyu taile bedau bole. Nene ramai luche more, ini ramai luche more awi tedi. Hai shilele hule. Ne we tedi awi tedi hai ro shilele huyu vedau bi. Sutimoni ito hai rako kutero ito hi rakoshi vedau tele vedau bale. Sewani ito hai revive suyu ito hai chocho piloni ramai hini lusani huyu tele bimo luzo. They holy chopu veni, they holy haji di yebeni, imai hado ito we ha hobele. Nene in sebe nalematore pumakimatore ito ni tayo ki yaupaki. When we take a flight, we know what to take and what not to take. To you,
ý tôi nên tới giáo kỳ aeroplane này có giáo phá kỳ mà tàu mà tới thì mà lâu số giáo bề tới bề lẽ cả hình đại phụ ta số thì rồi đại phụ ta bao nhiêu thì chỉ bảo hình bảo bê khai thì rửa bê khai thì thế giờ bên nhau lúc xí xóa bây giờ ở vì cái khá là mà tôi theo đó số bây giờ church mà Poumai Catholic mà tôi nên ini thay phá kỳ nên nhiều năng hay phụ ta lúc xí nên đại phụ ta dar cả nên từ đi phụ ta làm phá kỳ nên đại phụ dar ta yu đại nên dar cả từ giờ nên vào với số khai thì yu với sĩ hạ nên việc chỉ bảo khai thì yu với nên với giờ lơ nên mai số khai với giờ lơ nên lúc sĩ yu với giờ lơ nên phụ nên số yu bảo bị hốt đầu lấy nên với thâu sản này nên phụ đầu lấy mồi nên từ đi phụ thâu sản bự hay lơ Alexander the Great tipu Jubilee Alexander the Great tipu ni từ đi phong hi bên này record bây giờ hay bị đâm rong bên này năng à lão số bị đâm rong bên tây lệ hi và một về đầu thì bị phê sơ bề bên này record nắc cá bị solo ni bên này kí khai về phá kí bên hay số xí solo ni rắc kí đồ ni fever high fever bên hay rắc kí xí solo ni bên hay đuôi ni thay lại tây lệ hi ni bên này bị đầu này anh bị đầu là hồ bể sớm này bị thay lại tới lấy hình, bị nên đã đi bảo là bị general thì bị sipai bị tiêu mai tôi bị nên chỉ xử lý bảo đại bề thì nên tôi xử khai đi bề, đã đi bảo đại bề là bị nên bị tôi hiện về đào khâu lगे đã đi bảo là, ý hay, thay phá kỳ thay lại thì là, doctor mai phải ta nên đi phong doctor hana vui thì bị nên ý bám tập áp phao phao thì, anh năng ý đâu đấy, khơi ta có một đứa nên nên rõ phao thì suko abba hare akh poin abba ave coffin ave khashi poini ba hare ba pa lapyo diu ba pa sakhai ba te pa ngolo diu desu buni podle te po puni hayu ko de rekulo bidmo desu ne Alexander hai desu ne the great dupu de good le puni resu yu hai te po in pu vie su mo ki puni resu yu hai re alle ko de pu mani diffisu bi mo shi puni ko khba je so te wane pune nangi hayu ku de biu tongi male so wane I tele tele pune tell you tele doctor ma vida ba po di tele de de pong hi tele be de ko doctor ma di isulu hoi di ma sungo di ji po a hai pi ni pi nangi de ni pa por ra ni pi khe ku de por ra po di nangi hai ini pu khai ti bu de hai I alipu tala mo de pong pa ma hi pa bo yo I puta mo do de phong khai ta to ri chi pong ne a hai pi pon hai as pi ne pi ba de su ni pa pi lo pa ne ba hai ni pa pi lo pa ngau de zo I ba le ba sa khai ko be ju ro ba sa khai kha da ba le di chi pong ni po khai di suwani ne ne ini nang yin bi ju thu shana bi ju hai de de pong hi I to de khau na le ye de fa de ni pu de bi ani so pi pi po pi do yu ki hai de I to hai thau khai ta ba le Sawani Saint Paul ni tewan popo tai san le salo thu shana bi mo kin le sa su su di ya chi po hini Are you the same in good time and bad time rejoicing in the Lord you ne hai Poumai tele vi mo ki le sa tele shi mo ki le sa di hai be do mo ki ne hai yo ba ho ku ge di you ne I de le ahiro ni hir be do be thu shana bu ki wangro ki khamai samai ve dolo ki debumai ve dolo pha ki I to hai le sa sho be be chu I to hai te ta ngo mo pha ki Poumai thu shana ve ngo lo pha ki ale su te mo ne wangro lo pha ki I to hai le vya ve do be swani I to ni thu shana hi lo ni le sam pho ba de gu ne ro I ro rama de su dar ka biro di in don chi pon ne pon na bi Thu shana ne polu ne le sa bi wa de ko rama de so dar ka biro di ju ani St John chapter 20 verse 5 in repekati the joy of the godless is for a moment to you rama hani na pu khai ta rama han le sa ta ka ti be shi ha ba le shi suvani rama bi ne le sa ma le tai sa ne popu le ba hon le shi di ji pong popu ti
Ne inu tushana ne poni lu sangal ba de then why do we need God? Di ni tong chi pongole. Tushana ne pu lu su sala ba de go de po hom ki. Suko ne ida rama tho dar ka biro de you. Ne no sube inu sube has a temporary by lasting mo de pose ne pe po ta da ye ba ni tushana ne pu de pe ta da bole di ha da bole di tong po sube. In 1957 to 1990, hini dadi partler USA hini America hini dadi partler. So shoyu lai dama toni pohana gap hini 1957 and 1919 hini 1990 hini dadi tla tele hana hi poha to hi America ti tade hini dadi partler. Pito hai mai Allah su va pe pito hra wa chiwan hu be the tele his progress ta shoyu tele ale potato his so tevani let us be research so matoni that depot le itoni lari hana hatowi ito hana dole ke din puda that le pito hai wa choko sa ti yu le ke di pu hana gap ha to he le ito American te di wa ma Allah su pulo sana Allah su be progress Allah su ta be Someone tele hana hi ito mai hai thon mai to hai choko vision ni kau na ni ho le sa ni ho o ka kin su le ke din piton dau be piton ni lai dau pha ki piton ni lai dau we pha ki research su pha ki piton ni ve chu we pha ki da de po le po te tele hin za dai pa ge le piton ni result da ki ngau dai ngau le te po te hin za mai suicide so mai Allah su bi she te teleza te Poumai diverse you chapter cha now ma Allah su bishe te teleza drug abuse drugs to mata number 4 to ma Allah su bishe te teleza mai tau le su tha da bishe swani Allah su le ne va teleza wa shitani khago su yu tele be dau bishe pito hin so the question comes. What is the relationship? What is the relation of happiness? What is the relation of happiness with the world? You. So tegi kuzo, thau shana bimuki. Love va you pi vedalo mot kuzo. Dasu ito hai dasu ito depo ito nangi pi hai. Ju te depo pi ito hai. Ato we relation hai ito kakini ito wala moro to you. So how do you find joy in this world? You. Thau shana nangi bimuki ne lu sa chilo ngomoni. Va hai moni. Suicide suju, diverse suju, drugs abuse suju, murder, my sutatani Allah su pabe. So one the real joy, sajuvi, kauna yuvi, daking only in God. Ramahini ngobole, di nen sukhadi be in sukhadi be. Nini vachi pawi paki, telelihi, nini church ki loaning, nini vachi papaki, net church ki kushun no mo telebe daube. Ni pau yu le ve dau be le san pau be ni ne church ki ne khai pa ki ne pa hai ta ku yu Moses ni de ki ni de ta ku pa ki pi pa hai wa pha de ye be ni de ki wa mo be mo ne le ni wa sho ni be kao na yu ma ni se mo ne se be sham ki yo mi ro se mo ne ne se be ramani po yu na ali be Psalm 4 verse an ne pe khai te David in that report, fill my heart with joy. David in Ramay that quote, Aramai, you call na you, the sapni, ye Allah to popio to you. It in the town of Pono be the ship you, Pamimatore. That's what David Kaki might let David had the Vima Ali. Puhan Nangi Pushura, he has everything, but not joy. Pudla Nangi voice of Bukar. And he has all the pleasures possible. The depone vaju, to vaju, popimashani pepone vaju, when Nahana Bukadibe, and a list Sayipu Hawani, Yavu had the Juni Poive, Psalm and chapter and die verse and nine that David. Fill my heart with joy. Ramay, never list Sabin Allah to put you. I have a nangini ilus somewhere did David ni the diplomat pongo you nehi pongo you I pongo winning. That's not like in a choba chukutero in nangi bigo evolution de choba ilus also jobe David ne popular needs a taku pachi.
King Solomon pina ne po khada de po lu den pini ramane pin no paki chipo po yu ne dai de paro nangin de pa ne shu pin de pa de paki pin that is kiro Solomon chose what wisdom ka yu vi zele ramai sila yu bi zele mai sila yu bi zele mai lu shi su lai bi zele po pun de po wa ne ku li mai sang lai bi zele ne ramai pa ka yu knowledge le ne in su yu zele de po mo zele ba and wisdom comes from God you hana the wisdom the ramani po yu zele swani Solomon ni King Solomon ko yu wi ye beni ito hiro yudite sa yu ko na pi ramani khulo richest distance as from the creator ne ni nangi pare de ko nangi su yu hai ito ni thoshana ha le tenamani ito ramahin dutara di be ne nangi bilala ramahin dutali nes bile is bile ki khala ba daw de le ko chi phabe pai pa mai ki khala mai kitara mai ko le be phabe chu ve phakha more mobile ne cha bare le ship yu hare pamazo ha dare pamazo ni de pu daraka more theodor daraka more pamazo ha dare le ship yu hare di to ha sbe swani te ki bidamro ramahin ngai su ni chu King Solomon Allah David ni po yu wi ye beni ramai Allah hai ni be ko na bi ni pu I pho pyo ri chi po ni to ni solo chi let us renew our lives and remain faithful to God subani yu te the idoni ito will lu zele hai ramai ni khamai so pilo ni zele cho pilo ni ramai hi the sani hu su laki revive and rejoice in the Lord. On 13 January, Youth Day, 2002, Potilika High, Potiaro Ahini. Ito, Tedihi Pume Tedihi, Napoma as Father Pakabi. Father Jacob Didi, Father Stephen Pau, and me, Ida Pakabi. Youth Day, Telehinu, Ito Nipa Father Carlo Puma Tedihi. You ito high po Kailigu Takure, Kalotiko. Ramakalwe, this very day we have completed 21 years of our priesthood. I, on behalf of Father Stephen, Father Jacob, Tausuni, Nidon, Kalabobe, Nidon Vachipo, we want today. Either we Ramahan Shidushi because you, Father Mama Shiru Chakopalare, Sister Mama Kailiro Rangusugopari. I would like to congratulate all the PNCM presidents, my Tomakdo, executive members, my Tau. Touring categories my tao, categories who you my tao, church leaders who my tao, public leaders my tao, government in weapon in Sukar, church was Sukar my tao, and all the Poumai, my like Poumai fade. Hey, be you my tao, tay be my tao, put away contribution so my tao, you know, my like the color will be. But Parani, Chukute, Utite, my golden Jubilee didn't know you, put all the running. Pito ne vachi popini, pito levani, to tedao to you be levedo to the Utoni. My am Sunni, you the golden Jubilee, you have you the Pibon calling him to Venapu be. Ito high, Rama the ship you summer a lot to be. Roholi Ali grand you, Rohu the Loho Pui, the Rohu Anna had the Hinitabai, Rohana, the Hinit Paite, Likiro. The Pohani, the Galatini, Rayutele, Punin, the Ten, who the Potashi, the Yebu in my Nivedobe. Nay, inu Ramani Hayukutia, she happy with the morrow. Nay, inu Hayuk Ramani Poy with the morrow, it has simony, Ramahinta Chopa, you, Ramai Pony, mine Poel Bay. Ramai ito be, Ramai ito him could be. Ito ni Rama the ship ceremony. Ito hai rohuli yebeni the table bunin the degi bisha the kalen de puta yebeni. Ito hero vedobe. Swani ito hai you. So a way to Kailoni. Rama hinu the sane bulake tipu into jobe. Your view team hanahi. Which show you team hindu ito picati ni hipicati. Team ge my so we get it so are we team at Jolo. Awi Mashayu Ramani Yipikati, Zana Jopuluni, Taisani, Ramahiza, Asani, hello to you, Pikati. In it, the Mahana Kalapore, Kalashore, Mevi Mio, Jushue,
Ramai pahap isu pu na era ko masih jinu kalori. Kalau sore, sekolah biju Reverend Father Taiko Simon, nenu itu we Golden Jubilee we team sinu pupala, saudara ye asalo mapo hinu pupala nu zo, hai velu zo biju mati di his nenu sotto sanu, nevi cipa avini do bire, tadi pau hinu, the pause pa hinu sola ramai semuju. Ye chini hinu vasulanu ramai samuju ye ramai tai thau ya ramai zono vasuji ma daju gutie were ni no sotto sono hai velu zabiju ipo mai ha na his ni no do buire ali ra hai lu velu zabiju ipo mai ke mai me to zo father no do buji ko we a tha ha I to no koila no a khaila mo ke do sho do na ta pa bi ji tai li hiro Olo hello hira ko avai hena zo olo hello hia sha pao do le ke la inu ni mai tong hi za ko boi jo pu nu be father ni ko lo sure jo I to no tai lo ta ko le she jura organization committee my his member his Isaac Towin his tai le pu pu ani be lu shi ji ye zai xing o ji tai le hena pu pu ani be Poumai Naga Catholic में PNCM जिसे शोए Golden Jubilee वे पाए राव में है जिसे लगे जिसे शोए kalau le speaker no pauja bebeno PNCM Golden Jubilee jo itu sa sanu no hoputa no be Poumai with church, it's a Poumai hit village with church, Golden Jubilee, the Chilino, or Diamond Jubilee, Monomer Platinum Jubilee, Neputa no bude. Ana ile the formation of PNCM. 50 years, but we first time here. Kalopabe, the founders, Hopape, biju, founders meto neto so sacrifice no. जो वे पोरंगो पाजु न है साको न वे वदनो अल्या तेथे बेमनो predecessors में तो नो so foundation ले सो थे जो वे जो न बिजु दो शो न लाए बिजु दो न लाए बिजु PNCM executive members PNCM with advisors PNCM assembly affairs में तो इतो church क्यों बियामा under the umbrella one umbrella alihi PNCM tini formation so pa ne pu hai ne to kalore ti ju ne to ju singau so le ala ne to appreciate acknowledge so ju te le ti le pule te dono ini ji sapui papui ti dugo papul kalole le no ne le hin pa no be first and foremost the kusho budget ile president PK Shol Pola, Neri Kishu, Ila organizing committee met no presentation, acknowledgement of appreciation has so happy Papul Lakale. Next, PV Secretary, PNCM Secretary J.D. Kosa Thomas, Nehiro Itono, Zakuju, Alia. Kalore no nile nihiza sangamne. Next we have NG Panel Peter, Finance Secretary. Panel Peter, Finance Secretary. Kalore. Next here, ile PNCM Chaplain, Reverend Father Philip Ray. Ne hida ila organizing committee में तो नो acknowledgement तो आसो से ले कुपुर ले कल ले next PNCM hini the kusho biju former presidents alia Hello no ile Catholic may be fair chini so to no sa strengthen so no
advice so pui biju advisors mai to he acknowledge so le first KS Deco Tony ila ja KS Deco Tony veve mosa. Okay, moving to the next. Sri Akadana ila tsakusho biju Akadana advisors members. Kaloe. Next, K8 Saleh Anthony. Ila ja Saleh Anthony. Pu jo velul mo pare. Next, see. Office Organization Levi Assembly Affairs mai tohi acknowledge so le. First, K8 Kolu Alesius Speaker. Ila PNCM with Speaker Sir T.H. Kolu Alesius. Okay, thank you, Father. On behalf of Ito Advisor, Ito Speaker, Kolu Alesius, PNCM Speaker. We move for the next, NG Sona Augustine, Deputy Speaker. Nehida acknowledgement aleso sole. Kalore ile organizing committee metono Saku buju ile PNCM we office acknowledgement soju haine akai so sole kalore ido delegates memte dinum samja riba tekta samet trobubo desunuro ju ido PNCM executive mam thoswa ala taveloburi delegates mamte timthoswa ju tilit zoduli ido Golden Jubilee Organizing Committee metawe tsunthri tilili firisule daisunu yubu ido Golden Jubilee dinura Golden Jubilee Organizing Committee metono so tosonu sha thaisuma tu thia ido we program haipama so tulu de like this neura so to wa ha so ka cha ju de ka su da bu khe che so no yi do pu me do zun tu ba cha lo hwe pu me do to lo bom ba cha lo hwe ana yi do no pu me do how we how do so no fe ba pe lo hwe ana na ko do de do che su da bu khe che ji ne pu me do ji ku ba pu ze ni me do no sa sa ka ba fe pe ro ko hwe right ka so program organizing committee hi no Dr. D.S. Bonnie Bernard, he's the Program Organizing Committee Convener. Next, N.G. D. Daniel, Co-Convener. Next, NG Raleigh Paul. Mam suto ito tsukwa biju ito zunu. NG Raleigh Paul. Isa ko ba so biju mai to za pa pa bule ke main te tenu. Organizing Committee Secretary. Next, Dr. Johnny Ware, member, organizing committee member. Next, Reverend Father Jacob Chapao, member. Next, Veronica Buni, member. Next, Isaac Tavino, member. Mashahino Finance Committee, D. Lord John, Convener. Finance Committee,
D. Losher John, Convener. Finance Committee, D. Losher John, Convener. Next, Elizabeth Zuzu, Finance Committee Co-Convener. Next, L. Puduko, Finance Committee Member. Alex, member. The more for now. Next, TH Poumai, Sukamai, member, Finance Committee. Malaysia Japan Murai Program Organizing Committee hi D. Kawis Chapao, member, Program Organizing Committee. Hena for him bubu ngolu muai. Next, no Souvenir Committee. Souvenir Committee no B. for her. Editor. Next, Reverend Father Solomon Hazel, co-editor. Next, Tribunal Michael Kosha, member, Souvenir Committee. Tribunal Michael. Next, Junior Silo, Souvenir Committee member. Next, Pozo Daile 3, Souvenir Committee member. Another more for it. Sir Isaac Tobino, member, Program Organizing Committee. Aliat Sir Zaidi Kotso Thomas, Idavi PNCM Secretary. Niano Taratilian Chahino, PNCM Ville Shija, yet some Troja, Metal Hitilian Chesafi, Pin Trollore, Jehaso Avi, and Hamam Sing, Rasapino Trollore, Ramapan Trapinas. So, Joe program machines on a secretary Barbara. So he Chipao La Avi had Tolerate Vichipa Papir had TH Paunia Sakamai, member Finance Committee. Nihiti Lepia Nabue. Right, Kasa, Ramai Chalo Polake. Ramai no, E. Posher, Catholic Maito, Poumai, Catholic Shirtao, New Lin, Nulihino Voyi, all of Helena Voyi, Mamma Tate. Ito, so Voyi Mapao, Dishuno. Ito, Ludu Hino, Ludu Do, Ludu Voyi Sholi Maba.
bi radi kauzo shita majadi ta vai daumanu Jesu Christa jino ifemechi Holy Cross Church hana holy Jubilee holy sabai zabivanu ramai tralo pao lekhe telibusa ramai tralo pao bulekhe asa tasa ju ito speaker Reverend Father Taiko Simon MSFS Dibruga Province Assam hino vidi ito Father Taiko Simon no ito hi zo hochu raivi session hi ji vai ito vi zawun no ji vai ji bai hino revive and rejoice in the Lord danu ito ke o ramai no taisano talibusano asalo lekhe dina vahino vai ito vai somali buano ito mai to vai libua so puivano Father na talo powe desano ramai pano nesa ashapo vaso vai poitio asoli nesa ramai pano shapoitio asatasa ito ju Father Reverend Father Dale Joseph Paris Priest Saint George Paris More Natalo Powe Nenu Ju Itowi hai Jubilee flag na hai pa la puano Itowi ju hai meeting suli we hall nenu sha sa su puano Natalo Powe Ramai pano nesa vasu voipo asha sure asos paitio Stessa, Jew, Masho, Father, ito Reverend Father Francis Nganing me, Paris Priest, Holy Cross Church, Bible. Netalo, Boy, Father. Nenu, ito, had you program installed so piano, lamp, my so much piano, Nenusa, so puivano, there's a high no Paris Priest, Liso, Buano, ito, Pano. Vaku vai chi la chu nu hi bui tre kanu panu feel so bu vanu natural po bue Father na ramai no pa sha pi thio anu asha aso pi thio so that's jo ito convener Dr. Diaz Bonnie Barnard natural po bue nenu ito we welcome address Piano, Lord Sodivi, Popiano, in my Matade, Pano Asavano, Neno Sobivano, Lord Livit, Gino Potsaba, Supivano, natural power. That is a Jew, it all choir Bujimai, Jew PNCM, Poumai Naga Catholic Youth Organization Metonu. Zo ito we so churai we session hi nemeto no choir buto puivano nemeto tralopo puera mai pom nemeto sa ashapu tio kasano ju ito host church paibung kulen host church Holy Cross Church meto tralopo bue nemeto no zoha lebua mai shi mashile jono zoha leva ta talisa zoha lebuma program how to revenue nemetano lu vaino pove ito matai de sopa so sapivano nemeto tralopo bue ramai pano shapitio ada sono PNCM artist meto nemeto tralopo bue never no iluso nemeto no voi paira lu vaino arito vaino pove ito somali pivano nemeto tralopo bue ramai pano shapitio so that's a Jew ito greetings and release of souvenir. And hey ito Father Korean no we so pala abusa puno we tilimo abudima program hi we tilimo abuna ma ito we Reverend Sister Mary Nakuru puno pano program felimo ko puno telepo pano Chila vaino ito we tsopano ito we souvenir ne release supavano putra lo pobue Sister Mary. That's you ito Juno Shylock netolo pobue nenu
program hello với lo boma ito Veronica với tilo ma boma neno ko program hello lo fill up super no ito presidents secretaries marai chi super ko bu mai toi chu so yi ma ngao ji ve ni hi so chi neno ko tai li pot to pa super wa no na cho lo po boy that's a gospel lu với super ji ito St Peter's Church Phaibung khunau mai tao no gospel will love với no với arithau với to no với to với lu số mang ngọc à lý số sáu với vào no nên mới to cho lọt to bảo vệ ra mai pano nên mới chơi sa bị thiếu nên mới to bay rồi với no pano mai lý số đã bị lu thiếu jam ra mai mẹ chỉ bảo vệ cho lọt đấy thế là chú ito reverend fathers meto sisters meto today delegates meto buta taliwe asama chameto mamati tinu teli hino we pa na ha kanu program hi makau manya sa aga butu pe wan na meto mati te chalo po bwe so tasno ju ito lu khai lu so closing benediction khai me chi popular category seba substin chalo po bwe ne ito we khai me chi popular jono so no chú ito theme song này so benediction po ito với lá chú chỉ với ở lại so no ramai hi no ramai cho lo po no ramai pa no ito li so va po no asa zonu zon chú no asa po ta ka ito no no ko ti ko tai sa no asa ye mai su lai ke mi với o cho lo ye cho lo re th pau này sakamai member finance committee như tilim chahi nữa mà hai tao hai trò lo bảo bị gì ta hai sẽ tao sẽ mấy li trò lo hai bảo bị văn rồi ra mai ban được sao bị sao cho program chế rồi thì phải nữa ra mai trò lo lâu hi nữa sẽ có chế vào nữa ít tao mình sẽ khai sẽ rồi sẽ là chế lâu cái này sẽ là nữa ít tao vì Jubilee team hay là sẽ là thao nữa ít tao vì Jubilee Golden Jubilee team ấy compose bị nữa yes David Catechist Chinmai Khulen vì Catechist ít tao já David nữa compose bị sơ so nó man so nó Allah shura nó lỡ sơ chế là chế ít tao lý sĩ chế bui nhà mà tao nó hapra nó choreography hay theme song vì akas sơ chế nó sơ lại theme song hai program hi lue last second page program ji to vi program hi lue last second page Naga,
Kaloshure, ito choir mato alera, knowledge of you no mato, yeton, lamam so heavy zoom to ito with Thames on has so jolo one Kaloshure. Jo ito no, Taylor Taco so like so the Akarevici Pomzu Hinu, G Possi had titile Possun also. Do Shoshuna Masa, Baji Aruda Hinu, Baji Acha Dakute Sule. Men celebrate her Reverend Father Philip Ray, Paris Priest, Saint Dominic Xavier, Paris Tumjoy. Choir had ton people Poumai Catholic Community, Saint Agnes Paris Razabama Tono Bipule. Ye, Hoshire Vechi had ton popular Catechist Ian Philip Moleban popular. Ye, Akarevichi had ton popular Catechist D. Datra Dominic no popular. So the Hakovi program high. Baji Kiruhina, Baji Jihak, Jan Haikute, Hakovi program high, cultural section. So now he's a mind Tadinu, Taylor Samohamanu, Taylor Tohina Viapodio, Koboy. Ye, choral section he high, Baji Ahahino, Koketo, Baji Angu Hinabule. Says Ra mind Tadinu, Taylor Machato no Vipodio, no Mamsu his a request on the boy. Ye tahinu announcement ali local organizing committee PNCM executive program organizing committee ji to we program hana jire lu main te dinu tapamanu hol hana hi chawpo ro ni me to his request on be program son jero vanu inaugural session a kaunya rama vilia shi hi son Ramavilia, she in a son J. Penjero. There was no Akam Jachi, Ramahisha, a Vico, Drolopava, Tabram Rasula. Tano Vachi, Hypopula in Ja Shimre Stephen, Catechist, Emmanuel Church, Kabun Karon. Ja Nene Tilesada Bueno, Shesha, Avinas, Mamsa Bean Quarter. I got to be one at it all inaugural session as some J. Solution. It all. Ramai kalau popular ke, zeko ke, itu waktu tu, hausinya kai kude, kau ni asal mana itu ramai kalau pa, biasa hal khusus ke, macam boleh, pu, naik era ko mesti jiniu, amen. Hallelujah, hallelujah. Mavio, mai punya mavio. Ikimai mamu mai doniu, na wipu itu syukursa ni kalau ni posui. Ito Poumai Naga, Gatli Mini, Jishua Puju, Adaina Atukuti, Atuna Adaikuti, Jipuju, Titi Hanahai, Nina Titi Vapapea, Putia Achi, Puvipea, Nikalo, Bowe Akatilewe. Mapa Jishukrista, Ito Poumai Hula Halo. Pijikmai, zo teti hahita vile puju marsho le pizza. Jubilee shihapangolo. Ito suko sushui pupo. O mapao ito nia pao shole. Ni kaloi ni po shui. Zo kukibi ito sure vasu to hai. How shuna kagiti ni ko zushpea ita kau nya solovana mapau ni kalau pau pine pui jio mapau itu suci fecine pu haina tapale tapadlehi malil puhi ni rakom si sekutupia ni rakom si baran nani itu lala bekemhi lala bejihi savitipu de ikhale pui mapau Yesus Kristus jisen ku pui ko hai po na erakom si panaso Christian ki mai sikap pa Mary le to don ve chi popio po na era ko mashijineo amen ji shwe PNCM the inaugural session Golden Jubilee the inaugural session I had no chance to run Kong ya se jira pa no rama ko rama shwe photo abi kong ya ji photo azumat bali no no So,
Hello,